Ibi bigambiro babiri bari aha mukoro gwo kurundana sente zo kutandikaho kombe ko burarubwa bishiki aba Munanura Primary School hamwe na nejo z'abashomesa ngo habo kubana zuzuye mu mberambi. Twatirira no burarubwa byo butubera izoba DS no mu cyacu tubasa kufikamo konkeje saha nkusimira cyaci niyo ingadumu y'abana bi abana numwe bari ukata hamwe numwe bari kurara izoba twaturi tuomeka dormitory y'abana babishiki twenda ku empowering the girl child kandi kubasa kugira ngo irisha boarding section nyine kuko baberere abicaye batakurara hose twicirizaga nabo tubase guteka dormitory y'abishiki niyo twana tuombeka. Reverend Joseph Mwehunje or Diocesan Secretary ombureberezi bwa West Ankole Diocese ashabira abakristayo okwatanisiza hamwe bakagire bakora habwe ntunguka y'ebyanga okwatanisa kw'abantu abari mu mwanya twetago kwatanisa kandi okwatanisa okomplete ebintu byabaho ekintu kya kabiri no kugira kigendererwa ekine nama kigenerwa cy'enama no kugira ngo twagira ngo tukore iki tukakikora kandi tukakimusya kikazaho kikahisa ruhange ekidinisa. Kansoko Hen Champene owa Champene Foundation ashoborire ngo mugombora akakanju abazire babire batakutabana babo mu mashomero kureka ngo babene bejumbiro mukora imirimo yo muka na munonga abana babicaye batakuzo mu mashomero katandike uruyo kugariza abantu mu mashomero atabana bampurikirize atabana mu mashomero batandikire n'abaziri nabateka mu muhimbo kuko basa kwenda kwega kugira ngo bateke omunkora ico kushomesa abantu bantu kugira ngo nshomesa no shomesa community ngo yetegereze so erishomero ntwenda rushomese community yakakanju derege abantu betegereze. Benson Mutatina chairman wa PTA atshoborire ngo akaciko bishomero nabakoraje imirimo yabe yibakwasiwe ngo kandi tubarukondana na management y'ishomero itwa tukondana n'abacaci chairman management ari harbazu ukokoro kwandi harbazu nukokwe no mukorere yitu ni cyeje edi teacher na staff ye twine songa nabo tukitero mu ngaro bantu mwe kore kito bigomwe no kubasa kurwa kuzahamuga gwe akagukora umubuteka. Sarah Aichuruza urumukuru w'ishomero rya Munanura Primary School asimire Kansoko Hen Champene kandi washomire Munanura Primary ahabo kubabera bazire na no butebwa hiyarjire kandi akabakorera ebyentunguka ebibari kwija kugumana bamwishikiraho tuhemegireho okutubera mujanye mukuru enyuma abera tuhiye amashanyarazi yagihire ahigabira koma kilomita nkemwe yatahe bukondo musenge yagasya cyarekera abana bakomeza. Musime Wilson or chairman school management committee asimira bazire bishomero abo kwaterera hishomero ryabo ngo habo kuba buri cumwe nabacikora nabo mwebare abazire kutereza abana kandi mwebare kutereza n'esente ishomero tukajya fundraising koganye na kugambira ngo ebitantwara abyona stahandi bikora n'abazira amakuru agagasha kwa Olivia na Sasra abwa Sky Television agenshonga umurushenyi.